Hello guys, welcome back to my new video. Tem tang am Rajphi kana ka video te kumno ba phin use proxy server la ne kumno ba phin download proxy server ma te bun ke ba comment yang amo ha ko ob52 ma ta manga khlam ya ban panikai ob52 ma nga ya panikai tang ha ob51 te mata ob53 ro ngan man Rajphi kana ka video ma kumno ban use proxy server ma te kasuk ba phin download ya kana ka proxy server ta mo te pangan iDirect ngan iDirect ka link ba phin download but ban verify id jo fi te ban verify id jo fi dengan sepani kai kana video te ba phin download ya kana ka apps te kana ka game te phin ya direct ban mo te sa download na po comment section jo kana ka video mo te what klat ban like ban subscribe ya kana ka channel la phi dai bang thamai kana ka channel te mentang nya poina sakata ka ban verify id mo te fila ban sen gift ki dos jong firu da kana ka proxy server mo te pia ban touch na tana po verify id mo po verify id te pia ban touch na tana enter your free fire id mo te lada kami ads kum to lada kami le am to te pia ban bak pe si season bak mo lada touch na po verify id lada kam da kam long da kami ban copy id jong fi te phia ban bak mo te jaka bak barit mo ba bak mangam to te phia ban copy to id jong fi phia ban verify to mo to po jaka ba blu te nda fill verify gam to te phia ban lai kum balik khamat phia ban bak mo da kami to balik te hang phia ban continue process mo te phia ban bak am to la da kami to balik la da kam yaaj mo te to kala yaaj te handuk kharau basan mo phia ban pendep ne mo ben continue te so ba share se ke perlo jong phi ba kan mau haba views kane phi ban use da guest account mo dai da ki third party mo te tang ne ke video ngan pen kut no te in se next video so ba like but subscribe kane channel